Ibihe byiza nshuti bakunze ba Local Stories tugarutse nanone mu makuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru yacu n'ubundi araza kwibanda muri politike na diplomasi, umutekano n'ibindi bijyanye nabyo muri aka karere k'ibihugu by'ibiyaga bigari. Turaza kandi kuyahera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turaza kubabwira yuko FARDC ngo yaba yatangiye guhiga abafatanyabikorwa bayo aribo ba FDLR. Ese byaba ari byo cyangwa se byaba ari urwiyerurutso rw'ibikomeza kugenda n'ubundi bivugwa ko atari ubwa mbere baba batangiye kubahiga ariko ntibikorwe. Turaza kugaruka kandi muri teritwari ya Masisi tukubwire yuko harimo haravugwa imirwano ikomeye cyane hagati ya AFCM 23 ndetse na Wazalendo. Turaza kugaruka kandi nanone mu makuru akomeje kugenda avugwa cyane mu gihugu cy'u Burundi. Baranengwa cyane birimo biravugwa yuko imfungwa zisaga 1400 zugarijwe n'inzara muri gereza ya Gitega. Turaza kubigarukaho turebe ibirimo birabera Igitega ahari igicumbi cy'ubutegetsi muri Repubulika y'u Burundi. Turabigarukaho. Amakuru yacu kandi turaza nanone kuyerekeza muri iki gihugu cya Uganda. Birimo biravugwa ko muri UPDF, Uganda People Defense Force, harimo haravugwa uruntu aho tuvugana abajenerali babiri ba Uganda People Defense Force batawe muri yombi ku itegeko rya General Kayine Rugaba Muhozi. Iyi nkuru nayo turaza kuyigarukaho. Turaza kugaruka kandi nanone mu gihugu cy'u Rwanda tukubwire yuko abahoze muri FDLR bagiye kwipima n'ikipe ya Musanze FC. Ibi ngibi ni amakuru akomeye cyane akomeje kugenda agarukwaho. Icyo usabwa wowe gusa nuko wadutega amatwi ahubwo ndetse ugakanda subscribe. Reka rero duhere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tukubwire ibikomeje kugenda bivugwa cyane ku mirwano ikomeye cyane imiravugwa muri teritwari ya Masisi. Amakuru arimo aratugeraho aremeza neza yuko ku cyumweru tariki ya 29 Werurwe ndetse n'amagingo ya ngaya hakomeje imirwano ikomeye cyane mu bice by'ahitwa Osobanyungu muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru hagati y'abarwanyi ba AFCM 23 ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. Ese bimeze gute? Amakuru aturuka rero mu nzego zitandukanye z'ahangaha aravuga yuko imirwano yatangiye mu gitondo cya kare ku munsi w'ejo tariki ya 29 Werurwe ahagana mu masaha y'isaa moya, ubwo inyeshyamba zagabaga ibitero bishya bikomeye cyane ku birindiro bya Wazalendo biherereye mu bice by'ahitwa za Kazinga ndetse na Ngururu. Utu duce rero twombi bikaba bivugwa yuko twafashwe na Wazalendo mu byumweru bike bishize. Kuri ubu ngubu nitwe rero ngo ntandaro y'imirwano. Impande zombi rero mu by'ukuri ngo zikaba zikomeje guhangana zishaka kugenzura ibi birindiro. Amakuru dukesha kandi nanone ikinyamakuru Actualite kivuga yuko urugamba rukomeye cyane ndetse abo muri iyi teritwari batangiye guhunga, barahungira mu bice bitandukanye birimo Warikare ndetse n'ahandi. Abasivili bafite ubwoba. Ni mu gihe kandi amakuru yerekana ko inyeshyamba za AFCM 23 zavuye buhoro buhoro ngo muri utwo mu turere tumwe na tumwe two muri teritwari ya Warikare ariyo Rubero ndetse na Rucuro. Nta bikorwa mu by'ukuri ngo byigeze bigaragara kugeza ubu ngubu muri teritwari ya Masisi, aho ibintu bikomeje kuba bibi cyane kandi nanone hatazwi neza aho bigana. Ibintu bishobora kuza kuba bibi cyane. Reka dukomereze noneho ku nkuru ikomeza kuvuga yuko FARDC yaba yatangiye ngo guhiga abafatanyabikorwa babo FDLR. Ese nibyo cyangwa se n'urwiyerurutso?
ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yitwa Lieutenant Jean-Jacques Charigonza, yatangaje yuko yamaze gutangiza ibikorwa byo guhiga bikomeye cyane abarwanyi ba FDLR bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Ni ibikorwa Charigonza rero avuga yuko rwose ngo yatangirije mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo ku cyumweru tariki 29 Werurwe 2026, hari ku munsi w'ejo. Gusa ibitangazamakuru bitandukanye bikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivuga ko ku cyumweru uriya mujenerali akigera ku kibuga cy'indege cya Bangoka yahise yerekeza ku kigo cya gisirikare cyitiriwe General Bauma. Aho rero bivugwa ko rwose ngo habereye umuhango wo gutangiza ku mugaragaro biriya bikorwa. Gusa bagakomeza bavuga ko ibi bishobora kuba ari urwiyerurutso ngo rwo kugira ngo Amerika ibone yuko hari icyo leta ya Kinshasa iri gukora, naho ngo kurwanya FDLR ntabyo bakora rwose. Charigonza rero yavuze yuko rwose ngo iki gikorwa kiri ku rwego rw'amasezerano ya Washington yasinyiwe hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu musirikare kandi yijeje yuko umutekano w'abazitanga uzacungwa neza, kuko rwose ngo iki gikorwa gikurikiranwa n'impande zombi zitandukanye, harimo n'umuryango mpuzamahanga, kugeza igihe rero ngo bazasubirizwa iwabo. Tuzabihanga amaso turebe yuko bizakorwa koko. FDLR, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa, bakunze gukorana bikomeye cyane, ndetse by'umwihariko bakaba barakomeje kugenda barwana n'umutwe wa M23 mu buryo bugaragara. FDLR ifite mu kuboko. Ese koko bizagenda gute? Kuva mu 1994 kugeza n'amagingo aya ngaya bakorana nk'umwana na se. Ni mu gihe ariko Kinshasa nayo ivuga yuko leta y'u Rwanda ikorana na M23 nk'umwana na se. Ese bizagenda gute? Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga yuko byibura izirenga 10,000 ziba mu gisirikare rwagati. Ese bizagenda gute? Tuzabihanga amaso turebe uko bizarangira. Reka noneho twerekeze mu gihugu cya Uganda, maze noneho tuze gusoreza mu gihugu cy'u Burundi ahari imfungwa zenda kwicwa n'inzara. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, General Kainerugaba Muhoozi, kuri uyu wa kane tariki 26 Werurwe yategetse yuko uwitwa Major General Doni Willy Nasaba ndetse n'uwitwa Brigadier General Johnson Namanya Abaho batabwa muri yombi. Nuko rero ngo ibingibi bikaba bifite aho bihuriye n'ibyaha bifitanye isano na ruswa. Ubutumwa rero bwo kubata muri yombi bukaba bwaroherejwe ndetse bunashyira mu bikorwa n'ubugenzuzi bukuru bw'ingabo za Uganda buhagarariwe n'umukuru wungirije wazo ariwe Lieutenant General Sam Okidinge. Amakuru rero avuga yuko bariya bajenerali babanje rwose ngo gufungirwa mu gihe cy'amasaha make cy'icyicaro gikuru cy'ingabo za Uganda ahitwa Mbuya. Mbere rero yo kujyanwa ahandi hano rwose ngo hatamenyekanye, ngo batwawe mu modoka za gisirikare ndetse mu masaha y'ijoro zitabona. Ikinyamakuru Daily Monitor dukesha iyi nkuru kivuga yuko rwose ngo cyahawe amakuru ko Major General Ndabasa ndetse na Brigadier General Johnson Mananya rwose ngo kuri ubu ngubu bafungiye muri gereza y'umutwe w'ingabo zidasanzwe ya Kansenyi. Gusa ngo nago nabo babizi neza.
ahangaha uba werekeza ku muhanda ujya kuri Entebbe ikibuga cy'indege. Nabasalelo yari asanzwe ari umuyobozi ushinzwe igenamigambi ndetse na gahunda mu ngabo za Uganda. Ni mu gihe rero Namanya we yaherukaga gukurwa na General Muhoozi ku nshingano zo kuba umuyobozi ushinzwe ubwenegihugu n'abinjira muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere muri Uganda. Bariya bajenerali rero bombi bakaba barimo bariyongera ku bandi benshi n'ubundi Muhoozi yirukanye mu myanya itandukanye bari bafite muri Uganda kuva yagirwa umugaba mukuru w'ingabo, mu gihe abandi bagiye bafungwa. Ibi rero bikaba bivugwa yuko rwose ngo umugaba mukuru w'ingabo za Uganda abikora hagamijwe kwimakaza ikinyabupfura ndetse no kubazwa inshingano mu ngabo ahereye cyane cyane ngo ku bayobozi. Tuzahanga amaso ibiri kubera muri Uganda People Defense Force tubibabwire neza, kubera yuko n'ubundi haravuga uruntu mu buryo butandukanye. Twinjire rero ndani mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko imfungwa zisaga 1,400 zugarijwe n'inzara muri gereza ya Gitega. Ni mu mujyi wa Gitega, umurwa mukuru wa politike y'igihugu cy'u Burundi. Barimo baratabaza abafungiye muri gereza nkuru bugarijwe ngo n'ikibazo cy'inzara. Nk'uko amakuru atandukanye bigaragaza, kuva tariki ya 16 Werurwe 2026 abagororwa basaga 1416 bahuye ngo nibura ry'ibiryo rikabije cyane. Ibyo rero bikaba byiyongera nanone ngo ku mibereho y'imfungwa isanzwe ari mibi cyane muri iki gihugu. Amakuru aturuka rero imbere mu gihugu avuga yuko kuva kuri iyo tariki imfungwa rwose ngo zitigeze zifata ifu y'imyumbati cyangwa se ibigori nk'uko bisanzwe. Ngubu ngo ifunguro ryabo rikaba ritangana byibura na garama 350 z'ibishyimbo kuri buri muntu ngo nizo bahabwa. Ingano rero ivugwa ko idahagije ugereranyije n'ibiba bikenewe kugira ngo umuntu abeho. Uko rero birimo biragenda biravugwa yuko rwose ngo kubura kw'ibiryo kwibasiye kurushaho bamwe mu bagororwa baturutse mu ntara za kure, nka mu ntara yitwa Karusi, Ruyigi ndetse na Cankuzo cyane cyane. Bikaba kandi nanone bitewe n'uturere twabo turi kure. Uturere twabo ngo turi kure. Izo mfungwa rero mu by'ukuri zikaba zitasurwa n'imiryango yabo. Imiryango yabo ngo ihagera gake gake. Ikinyamakuru Source Media dukesha inkuru kivuga yuko ibi bintu atari bishyashya, ahubwo ngo kuva muri Gashyantare 2026 n'ubundi muri gereza ikibazo cy'inzara cyaranumaga biteye ubwoba. Ubusanzwe rero ngo iyi gereza nkuru ya Gitega yubatswe mu 1926 ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera kuri 400 gusa, ariko ubu ngubu bikaba icumbikiye abantu benshi cyane bikubye byibura 300% byabo yakabaye yakira. Biteye ubwoba mu gihugu cy'u Burundi, imfungwa ziratabaza. Reka dusoreze ahangaha y'amakuru, tubabwire ko amakuru yacu arakagaruka, ndetse icyo usabwa gusa wowe no gukanda subscribe.